Vinnige vraagie, is dit net ek of het julle ook nodig om altyd 4 of 5 drink options te hê available wanneer jy net gou dorp toe gaan? Because let me just peanut butter bomb, 'n mokka koffie, nie een nie, maar een en 'n bietjie waters, en dan natuurlik ook peach iced tea. I don't know what it is with me. Ek wil nie boring wees nie. Having just one drink option is boring. I have layers, okay? En maybe definitely ADHD en 'n bietjie trauma. Want dit's altyd die situasie. Ek soek iets vir hydration en thirst, iets wat my thirst wegvat. Ek soek iets vir vibes, ek soek iets vir energie. Ek soek iets met texture en ek soek iets wat lekker is, because I'm just a girl. I'm just a girl, okay? Hoop regtig daar is meer van julle daar buite. Meer van my peoples. Options. We like to have options. I don't know what I'm going to be in the mood for. That is the whole thing. I don't know what I'm going to feel like having in the next half an hour. So I gotta have options.